Mina uBrakuvinya khona mbuzo njalo manje kubuyela la mathinta acebisa intombi zami ishalazo roba zomshado abadala zamqomo sangoma science sikho mvuleni nefico social natsha nathi umntwana umuntu onqumela ngomba ukutshela abana lwazi kanti baba ngizala umgogodo wena lomshado sangoma baba sazophula amahlamba alo nganadoda ngombe lezobayila nganawo kana mkhona sichitha mthombo usala bebuthonyo umsononyoko khona lapho ngane wethu ngabe usuku lokuqala ngicela subscribe share uphinde comment futhi ukwazi ukuthi ke nangenilanga mhla sifake ivideo eqanda ikhanda uyithole nje ishisi njalo ngane wethu siyathanda ukuthi lapha sishare kanye nawe ama comment ukuthi abalandeli bathini ngoba bayakhala kakhulu ke ngaye umthandeni ukuthi uyakwazi ukuqondanisa imizwa yengoma ngaleso sikhathi ke njengoba ekwazile ukuthi abavezele lapha ke umuzwa wengoma lapho khona ke performer udaka boy ebuza ukuthi ke ngicela ubuza ukuthi abazali bami ngabe bafaka kanjani ethi ufikele nje hip hop abantu abaningi bathi ke usikhumbuza ibhova lapho khona ke lalithi ke abantu bayasihleka wema kancane ngane kwethu abantu bayakhuluma bayakuveza ukuthi ke emthandeni uyena ke obakhumbuza ibhova ngesenzo sakani naye futhi uyimisele ngokuthi abakhumbuze ibhova abantu ngendlela ke asenza ngayo njengamanje uma ubhekile lapha noma ubuka izinto eziningi akazenzayo ziyakucacisa nje ukuthi yena ube umlandeli webhova kanti futhi usakulandela ukuthi ke ube umlandeli webhova ngana ukuthi abaningi kakhulu abantu abakhomentela lapha ngiyafisa ukuthi ke siwabona kanye nawo ama-comment ukuze nangenilanga ngathi siqamba amanga uthi ilandela nje i-channel wazi ukuthi ke uyilandelela iqiniso kanti ke uma ukuthi i-promo ubungakayibuka hamba nje uyibheka khona lapha ke kumthandeni manqele khona la ku-YouTube uphinde futhi uyibheke inkundla zokuxhumana ngawe ukhona ke uFacebook uzothi ke King Mthandeni Manqele lapho khona uzomthola khona na ku-TikTok uzofika ukuthi ke King iGcokama elisha lapho khona ke uzofika uthole khona i-promo wazi ukuthi uyibuneliseke thina ke azivumelekile siyifaka ngoba singelinye lamakhasi ke a-register khona la kwa-YouTube zibonelo